Going to recite here Naat Sharif, Man Kalame, Khatib Millat, Maulana Mushtaq Ahmad Khan Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dikhai shahi kaunain آسمانن زمینن دکھائی ونی شاہی کونین آسمانن زمینن خدا شاہد دائم ید بیاک کام عالمین شبہ شک دور از دل کر کفا باللہ شہیدہ پر محمد کن رسول اللہ خلیلاً بے کلیماً محمد سر قدرت چھم امین سرک ید سی حقیقت چھم مگر عین الیقینن دکھائی ونی شاہی کونین آسمانن چس مر تبا بالا حدولا حد سٹھالا چھول الزلف ہم گیسو معطر امبرین ندائے حق تیل بوفم زبان اس آگ سزمینیس مچر فرقان وما ینتق وچک صحف مبین یہ دستے نبی کن دستے حق یتمیر صحابہ کرے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم گواہ چھوئی شاہدین نبیاً مرسلاً غوثاً صحاباً کتب و ابدالاً چھنا میں حضرت احمد کھنت دل کن نگینن ادب امی چان دربارو چھو ہچناوان خدا پانی وچھم